Nirmala ken yam kanas dial konelian ka roisni kanur online TV channel denere me dere we kaya kajan gwasame an wala changa jan dangra widon wan ka pay diok ron kin dangra wid jan dangra wid diech jan changa bana ler me bana jalin ka ja aler bana linga ban jalin ka kwiku me SPLM IO kajan gwasame wa jan ta ngasna ne dial ka jamo ngane ni dial te kaka ano biso Sudan be chongo gwa ki be chongo jek wa ngaza makeliu cha ja kamke ka tin jek ten konte lat ke kuma kirme yadit re wich ka so Sudan keliu ka korun de shop ko wero wel diok telemu gwa melet kene te kontin wich ban lere me bana jelin ka do badana cha janonga keja mi jirama jidit kanwar online TV channel donga changa nyam ko ji gor jen wo jender subscribe ka dir notification bell der jetwine ko de lertiti de kan chamala shub ka ji gwasa dana pay ka brech ban me ban je cholingo gwa ko do badanen chajalat ka je ko gwa bu konin kon lat ko rodien bu kon keling ne dial ka jen gwasa me ken dorojan bakal widon wan rewe ka so Sudan ngas dien ke liu ka jan gwasme te ka Dr. Riek Machar ngas ken Dr. Riek Machar entama rewe ka so Sudan enu ejen bi so Sudan ejen bi nong malo kuma kirme yadit ken je kware chika telwang ko de ka mal de ken nong achang naitin kon dialtin cha kwany tila kir ka kwany ka baga nyok ko mu wuja ka baram kwany baje la dui kwam baje wojurun baram do dien nyoko noni jen chala do tactic mu kwala kwakaje la rama manonga ko babon kwal yo mi charo do moje yo che yo cha ka kwal baje le no wuch tel explanation ki reasonable minyo do rama mon go che dwer che dwira kace jiso Sudan di alba chaka joga no ramme woy ka jako sharia ka me chajalat ko nishang wi mon keleo mu woy karan ba jala do ngak kab de chong ki woy ka jagwa da dana tetin ko che dwere me chajalat ran miti ke weakness la jalat ke ko ram wo bene yo che weakness mo che jabilat duno kirme yadit use a tactic me ka do mi mo be kwa goj be ko kule lut ke je ki baga kwal kaje na mo chwin mo na tama chikana ngach ka chi so Sudanese ne to wan ba chikana regret ano kirma yadi chagul tere which ala kuäär South Sudan keleo but a kuäär section ni jan chika jang di alboka ne tin kontin ko locating ko support ke je duarin kini to konen tie kaje kan ne di alan kon tin juro ka yo ko ba lada men je ka lada ba ja cover up ki be kana kompin ko jala dan la latke aram dictator la changa tin jagdial all is track la ka kume ko chaje bukule stress ki cha do dan ci chos ka je chaje bukula ngach ajen la ran woje la ka woje men ne tin konti la kwar bank South Sudan bank benedi konen te ka financial bo tende yo pindian la ka woje benedi ko kien baga nyoko melesaka kala do china chi ko corrupt ka cha do dan china corrupt ka je cha je nyot ka lo no ba kul ngaje no chi weche corrupt kam wo karan la jalat ke no ngak she fan che ka cham go do che ka cham go je jenena karam mo bo mi cha je wuch jen cha je be palwe e cha je yen ba je investigate ameni mo cha ngaje no yo chi ka woni kan wuche let kamo anyokan ne dial kono la tiken ka bang ne de pega danan te ke de jangach anyogon yor kontin cham ken ke te ke wargane audit ne katen ne den kontin kam kana yo lakan te ke wargane du nyodo yo chi ke jen gwada me shi ke wenen tele yo te jen te changa je no weke do bedien te te dia te kan ka wargane kam ke je do ranga ke je no ne me wi lelina ki baaw ladnena banna mo tele je ke kirme yadit ko karun dialati run waro dial eno kirun wal diok ci kirme yadit chalan kwel niam lo ko yo way ko la kwal ka kama ka jor ci ke Uganda tin kontin
la Nuer kule bana naka ki daka wi South Sudan yodi al tuga karar anyok yodi alan kontin tere wi ke South Sudan we kuk nidor wi ne ko kien ko jen la kula jena mo we ka Dubai we ka Middle East mo ko en dor dan te ne Middle East cha Uganda cha de kular cha Kenya cha de kular ko kan goto kono shika koktin ni ka dul dit katikan ko teleba goto kono kan wi longten michirante jere wi ke Juba anyoken tiken ke doctori te ganga ke ko shiran che bilu bat kiran tamme che gware je tok ala gange cha ganga je ko gwam ber ko polo point che tok menen yen medan me che to gwad me te nyam ne dial me betere ko buto ka je ajen wo shitamde ci benejen ko changa doctor kan ngaje no ngum buto ka point den kirmi yadit achang yure $1 billion pinbo kama kan kon la doctor cha jwe de cha de long kami baje wo kaje ko on kirmi yadit tillade chikate ba South Sudan ba kan niam but bi South Sudan bon jerere kan shimlat kono mentama en South Sudan mku yana linga no shahop ke liu chaja kam Dr. Riek Machar changa jeno en kirma yadit use na bom da ke jen gwasme ala use ne yo ko use ne yo ke use na bom da mitera machirach ko kirma yadit cheto go chekalet lara mo la ja yena ki be jumo karek misha bangach namo chari unen to ngwara wi ka South Sudan ci widen che de gay antam shikan hub dien ke lew ki ngadien ke lew shikana kam Dr. Riek Machar ke jen gwasme ala ubo South Sudan ke gwadro ikon ke je tega Dr. Riek Machar a sheng ne men chaje yen tega magang Dr. Riek Machar ko telaram de jaham re wich ke Juba ajen ku yen linga no ko konin dangro tin paiwo anu chaje de na kare dwar Dr. Riek Machar chawre wi ke Juba ka rɔɔdɛ ka lɔngre te pin nen tin kokien neten kontin no ka mare wi ke South Sudan ala international community kanetin kon tin gwe ke jeten anyok kirma yadid ba teleman jeng madara malat Dr. Riek Machar ko ngeje gwano mi chemi jek cheje chep ajen tok de an ponje kirma yadid kamite mi che tuɔɔk ka Dr. Riek Machar an kum South Sudan ke liu ki chablaro kum South Sudan an wi South Sudan ke liu ba jek ba chutel malama na gwadi a jor mugui kono diala kono shala da Dr. Riek Machar nyinga diala konte lede ne ko gwase dan mele yin speech ne kaling nyinga dial ke nying malka en wala ci Dr. Riek Machar kene kume ki kene jikwara tin kontin chunka bonde chicken kume kirma yadit chicken agwany gonye me chicken agonye akwiri kumanan chitogre wika nasir chicken ladno nena SPLM IO ki kirma yadit enwo dera mat nina ki dera jangne delegation te wa malwa jalat kanasir chicken jangne renyal wuken neit gat wuken dong men wuken kanak ka jeken dejbo rewich wa civilian wa kanak jenen tele de mi cha jamu wa nanak aken jegdejo munyo de gwa no ka kanetin konti naka hale shi han na galmo tele de mi cha jak SPLM IO akalla maka mu gwan konti gatin kayo ne de kono wanak kanetin konti la hale tele le titin gadato ko akan la jena bukan hal bukan ko ne ko ba international community ba je kulu confusion o ena an long malo jejen bor ken let ken kaladien tele control kaka mutare wi ke Juba ngwasa me shi nok de ke je o shaje la de international community no nong no mal re wi ka South Sudan ajen mal no ngama dungdo chaje no ko ken ma yadit ka dwala ko dongwi jen o jen che fail re wich ka South Sudan ko pa mal bejeno ko jaram dana te ka lwanke liu mata karek e kum mendien cheno re wich Juba cha Uganda neno cha rapid support force ka no re wich ka South Sudan buga na benek ka ngu munon kirma yadit no nga de do dieno ni wich Uganda ko baje begang
o kir ma yadit cha fail ko to ba wech ba janong mal en man ngaze long o male chine taing kone kir ma yadit ka ron kin dang ro wal badak malan shall carry the agreement ajen ngoda tena shu mana tama ajen ngada moni karwade no bi mal be ben keje karama dana daga entame e kir ma yadit tele mal mi shedak stedi mene ke dial kon lan kalat o de mal da te rewe ka so Sudan Dr. Riek Machar mi cho roje la ne dial ken wi ne read ko di la de ken dial te ken ga gwat ne tin kontin loke Dr. Riek Machar kan tin kontin la chur tin kwal ka ngwane rewe ka so Sudan ti loko de ne ko kien ade kan do de ken ejek te ka roy mishala de pol Kagama ko Rwanda chela do mi jini guje kwar so Sudan ke jini guje kwar kir ma yadit ke kwar ko rewe ka so Sudan mi shi ga jem ni ken mi shi kan ga jom ka yow a ci jem ken ci kan tiang ka yow la kan chawa ne ko kien ti ka liu telam nang ne tin liu na pin ka kan to te cham kan ti dit rewe ka juba kalat kan o de kan ben weda be kan belar no de ne lok a ci kari ken ci kan ga sof ne ti ku fail ko de kan weda de kan secure ki de kan jako bagwa a do be de ka week to ko kien de kan ga monong malo ne ti chip fail ko de ka mal de kan nong no point we ne point doarin je wo kum so Sudan use ne ka ne te ka oil te ka liet ne ti ka mun medit de ne kien de kan ka jako de kan te ka gwa dundo kwarkin cham kan yow chet ka kir ma yadi jaram dan yer so Sudan jaram dan de mal nong a chpol ka gam choraje mo che jelatino kwar kontere ka so Sudan dudien wanne di chur ke wanne di cham ko ngwane ku ken na lela nak ko dob dana be kan ngwana ku kwal ka je ke jen dan le ro de la tok re we ka so Sudan ke jen gwasme entema ke jen gwasme murai ko ne Dr. Riek Machar shunga la hop entema re we ka so Sudan a jaramadan en chung a gwe ken wo be malbino ko kir ma yadit karun roike de dial nika gwaze dane kwanje chu ten jen karun dangro kwara chu kor chu je tok ke 2013 chu ne ti chop ke kinne tu ku dangwan chu kliu are koro mo me kwala chola civil war chu Dr. Riek Machar chu je joy ken ne dial kono chal ke Nuer chu ka target ci kon diala nga ci ngay kon diala mu kula tege December 15 2013 malalat kenisha ci kirma yadit ci mi shirkana me ci nyoko chef ke 2016 gwade shamal ci ala do e ci ben show ke juba kane di ne kelen fonda Dr. Riek Machar me dan me shin wari kan Dr. Riek Machar jogo no baju baje dak ci Dr. Riek Machar lok chuneti ngwan chu kan kai ke Dr. Riek Machar no mele mo jega chaga jogo no gwana mal cha jogo no jang chikan mal chikan no ku mo ba yik tere ja chaga jogo no ba kon kwet e international community cha jogo international community nguno ko no ba nan ne ko chu Dr. Riek Machar chu ko wide ko no ko je no bi mal peteten ano chu mena wala ngode shong ne ka ajeno mala teten Ramadan dwal ke reality e kirma yadit ko criminal ke ko le use ne de content ke chief of defense force sentema ke minister ke no content de ni jante ke pindien ko NSS PDF chike de ni South Sudan chike national defense force chike unified force ken ke de ni jane a combination of a young community ke dif tuk dore ke no kono tike ken ko ya golo kwany ja ko lek ja ka la tere SSPDF miti ke ni titinan gwasmo de ne jega no ke titiene ke ji ko tora kana ta Nuer ti cha ko yo ko kirma yadit ko na la dora ko ga batana baganang bune to buga chu clash kane kien cikar buleling run miti ga michi tuog mu gore leda bune to baga jak bune to buga ne kien nak ka baga nak ngwal mo be chu lar no shamal chaje lok anyok kirma yadit menyu de gwano ke jan gwasme tele male benongre wi ka so Sudan che bul mel che jakwan bul mel on kwanya jamo kwanje lo bala kuer ka gware ko en kirma yadit den che don ka te ka jwe che tel dob do dien mi sha speech bul mel sha jaleng che la de gwa wone ne
Dr. Riek Machar che chief of staff teni chief of staff kel tin karwada ke commander in chief commander jeni ramkel rajen la commander in chief la jen Machar nyogo loja SPLM IO anu michi bol mel chana malar win min chamal chajaleli chajaloko en sharan SPLM IG ran SPLM IO la Dr. Riek Machar mu weja non seno en shen den dia commander in chief SPLM IO nyu de jagwa en wo shi kana kef chetel long mede chetel long telela ram lela la gor duno no ma chede tuok ta de kujuba ta ngwa de me ke kwi karoj mishalat ka cha ta ni win mon shen te ka long da karwada ambul mel che nyu de gwa en wo jen jaram dan la kuäär ke jaram dan en biso Sudan be yar chela no en cha kwanya lai ramadan la bi economic bi jare le kare wich ka so Sudan ke kujemo en mugor jeno bi malba bere wi ka so Sudan bedde dodian beje yingno che de ni Uganda che kanong ramadan nong de ni Uganda antamata nakno were me kwa ga bom ko wer kana shengder ka Nasser wulang lunga shuk akobo wona ka unity godi al continue wertin nga bulmel jennong Uganda Defense Force ka yuri kana real ka ne kirma yadit jen longa no be pay ni jor ko dong dere de ni so Sudan dere ka pay tele yuri top te la salary te kame de ni ko la de ni so Sudan ka jena pay ji Uganda ko ban wer ba ka benak na me jen jak Riek Machar ko bala raman yam ngat ka ne jeno ba mal be jeno ko jen kana kum kirma yadit kana jaban man mak la man dana gwan cha tan man chalat kana jala gura ni jamana ajan dana loko ka jabo ne tun wana wo jan chakor che jangok ngum chakor je jangok je jagnat ko ba kana ka jan la gujen tin rikten kono de tok manyu da gwan wo Riek Machar jala hobo ka tin kon te lat karodien dore sha jale ngono cha jegul de ni kirma yadit dwal kirma yadit ko dare Dr. Riek Machar dare janna ko da chwa jan tokde amene kumade amene jidwarien ke jang de can seek to for tribe dial kise okay excluded dinka 63 tribe they can work against jang re wika so Sudan ana mo chi kira gor no dara talk ajen mi mo Riek Machar che ja isolated che ja gak dora ko ngeje no mu weri mo jalat ajen tole ko jen kaja kaini tingwan ka durung wan ko baje support jen ku the dur je men che belende ne ka azande ne che ka kot ki kotoria cha azande ne che galat ka bonde ka SSPD ya bikan belende bikan ga kulo na ka belende chicken rnok ka ken ne ri ka azande kingdom ku ka le use no nyenka mi kono kon gwada do dien kirma yadi use janko kenbo te la jang do arien rewika warap state ko bikan war bikan ka wianak ko kan tiegre kan ka border use jabone la tactical mi kon bu kon kujame ka jongle state je ja ko bo ken lo Nuer chaga mo kene ko ken atibikanak ne te to ka murlene la murlen la ka supply weapon baka moch baka kap ka yo ke match ko bikan war bikan ka kula destabilize bikan war bikan ka nak mo tactic millet kirma yadida mi jene bina kan Nasser kan wulang che de ni ten chalka abisho kana gwele chagar yalaka ko bikan rom kan war ka kujame chit ka kor to gon tame akor danen cher yalaka kam nuare kane jang ti chorian matkel ke tat ajen menen yen me chang e chebene ka dibamni ki ka baburi ano bikan Nasser bikan bedak kana wulang jem nen yana tama me ci kore dan je to gwade dan ci jejen bor me ci ka ce ga jogo no mladjena mo ka yene de ko ne la jang ka kuje mo bana nyin ano chu to ko ci kor mo ci to chu kan de jindi chu kana lon ka chu na chu kan ga bok kare nya lan gwade mo Dr. Riek Machar te ne ka juba ka chu aji ko ariel chu aga ke ko chu aga jogo no yen ka yene tin kontin jo ka wai amen go nyenye ke kume chu gad Machar ki Dr. Riek Machar chu jala no shi tok duno bene roi ke me jen do badana tok no jejen bor let ken kaladien ko gang ken ne ken gang ken gad ken sigamen chianga jeno en kum kirma yadit go no negan wadi al chite me she tok na
buga ke cluster bomb tela gwan me kene che bugre Nuer naga dong naga gadu tiene don hole hop Dr. Machar teme re wich ka so Sudan kelyo ka gwasamene hop ko jaram dana bu mal bi tan a changche jaram dana billa kwerba a jen ramdan lat ka mal ka kore logo je ki no je me kan Dr. Machar kana mal kan je kontan tela mal mo gwa me bere wich ka so Sudan a jen shwal ka je hop ni tama ka ta dan en jen patient ka je ko chana jogo no chana to kor live ni international community ko bi ka respond bi kan mandan le rɔɔdɛ bi kan lat ki bi kan ngat ajan dana to kon tama ko che jejen bor che de jogono yen wi akor ka che SPLM IO be che de jogono yen wi akor ko mu we akor ka chale o jene rebel der to gono ba je ku der ano ka de ne ton wande karyar ajen maganga je tene ka do be dana chi de chi point kirma yadi che kor che to go je shu mena tamrun yalati e kirma yadi la jeno ben Nuer ba ko kok bu Nuer bi kana kulo na kirga men ngai kono no te ga ne de cha kok kwana ye ka great apnal state ramacha kwantin e kwang chorale jara me dane nung de che bina ben buk karen yale anyok ka kore chu karen yale bi jaktum kwa class bom kwa na le bo ka kana ka men gari tiene chi kon tunu ken chi kon kenen na mo mediten anyok kuje mi jin wi ga jongle state che Dr. Guy Cook che nyok mo kwanya je ala governor dung jongle state chamana na shalat bo cha jenen ala jen gore je anu birik buga to ka Nuer kam ken karodien che ga boran tama wa shanga Nuer shanke je ga long mu kien mana to ka ten kon lat karodien anyok mu kono kon ka unit state kama yom kan ti share ga dana chi tok ten sha jenen je jen shwal ke ter chong chikenyen ka SPDF kene deni Uganda ko chaka makara SFKL chako dan chi tok cha jenen alana gwada tin watino gor kire no be jadak ka be kanak kantin Nuer dial gor kire no be dial ti be ka dako jen bokula te ka chon ko bene diar wi ka so Sudan be ka silent ke taram broch hop nga hop Dr. Machar mishi kwi Dr. Machar ngu mi ko kantin diar wi ka so Sudano ko ke gor no be ka mako ngu mi ko jech dung Uganda ko je deploy re wi ka so Sudan mishi o Dr. Machar take hop mi der no re wi ka so Sudan gor sharping gwasamo opem nga ope Dr. Machar jen bo malbi no ngone kamal be no shio gore kuäär gore jen wo kente dial baga yin implement ko bi malbe ben ajene unify force alaskelet ane diala ka kwanka ko baga deploy re wika South Sudan angum bit ka by president ko kieno angum bit ka nyande ngo sherit angum bit ka tabande nga sherit ne diala ti angum be ni dung Dr. Machar ka je longono angum nakana ka tel ramrach nakanore ko kwatar gane nuore so ajero idana go de nyoya kel hope andana tu ko ndam Dr. Machar bana jelene je kamro dien ko leran wan gatin konde kon kaling gor sharping gwasamo kamandan en tekeji mandir ling ke gujiyede amanan to rewi ka so Sudan angum ko anwer ko target ke jamo